Tsika. Yes futhi njani? Hayi siyazama. Hayi sisajabula. Kuhle. Sikwenye futhi episode la sabahlazi abayimele. Usibhawa faka ibuku impela ungazuthembe. Ese serious lapha. Uthi likhulu. Hey. Izempopeni esiteshini esikhulu. Zibalele ndona. Wazi umthembe impela uhlangana naye impela uthi hayi indona impela echithiwe. Esothayo. Ayithembisi mina. Ayangibusana. Hey kwale ntunja. Bayigundi intombazane esaluni. Uyibonile yamba. Ngiyayibona le ngene izokwenza inzipho. Mina ibisiluke la, iphoyiluke kanjani? Sho ukuthi umluko kade uma ngidlula nje nami ngifunda. Ngathi umluko kade ukhona vele. Yona ibikweleta phambilini kuleyo saluni. Kanti bayibiza bona la. Mayifika yafuna yona ukwenza okunye afuna ukwenza inzipho. Bayenza inzipho. Ayinamali futhi. Ayinamali futhi. Mase sekuthi itshethe hayi phela ngoba ubiziwe social visit. Gwiqi hayi. Nanga umuntu usenempandla. We usenempandla. Kodwa ngibonile bamgunda. Bonile bebodwa hayi mina ngokwami hayi. Intenzo ngisho njalo. Somehow abantu besifazana ngithi bathi thina siyabadelela. Yeah. Bathi thina sibabona sibahloniphi. Yes. Ba demand respect kuthina. Ngendlela thina esenza ngayo izinto. Angithi kumanje babhizi bayalwa balwela ukuba kwi level yethu ezamadoda. But bebodwa bayacindezelana. Bebengeke bayilwe lento bebodwa bangashuthi. Because kahle labashaya omunye wesifazana. So mabeshaya omunye wesifazana nathi ke masingena thina siyasizakala phela ngoba sothi niyabona ukuthi banjani lapha. Kodwa kusonana isifundo sokuthi ungaxhaphaza abantu abawusoma. Yes, ubaxhaphazile kodwa mhlambe bebengamlentunja kodwa bangamshuthi ingagcwalizwa. Lento yokushutha ngathi sithanda ukuthi ibe ngaphezulu kwamandla. Phela sonke sifuna ama-subscriber. Awu. Sonke sifuna ama-subscribers mfethu. Lo ngikhombisa inyoka uyazisaba yena kodwa ngikhombisa mina. Inyoka yena. Uyayisaba nje. Abo nje into enenyoka igwala nje. Yena lo mjidi. Hayibuka kabi. Siyabonga kubantu abasubscribe-ile nabasubscribe-ayo nabasazosubscribe abashare abacommentayo. Uthini meveza inyoka? Angimazi kodwa ukuthi siyabonga kakhulu sibonge kubamzondo wezonto izimultimedia asithwale uthini baba veza inyoka hayi bazosubscribe khuleka noma singabe sewatshela hayi yeah hayi igaba Sandile wakamvelasi sika awukuzisho nje la uthi ubala abakwazi abantu kumnandi ukuthulwa yabo ngithula ubani uSimphiwe kaMncwango uJambe ngithi Kenisa nje vele uKenisa ubaba kodwa ngibiza isibongo samama Ekhaya ngibiza isibongo sakomalume wawiswa yini enkonzweni angikwanga uthini ukobhozi uthi akekhowayo wenze njani akukho njalo mfethu into enza ngingabisana nje enkonzweni cabanga ukuthi information engisenginokuyithola ngendlela okukhonzwa ngayo yazi into anginazi izathu esikhulu angeke ngithi yizona ezingenza ngiye kuye esontweni kodwa manje information esengihamba ngiyithola iyangiconfuse ikwenza ukuthi ukuye esontweni kukusinde ikwenza ingibuza umbuzo ukuthi uAdam amtshela nini uEve ukuthi siyakhonza namhlanje yabo information esenginayo ithi uAdam umtshela nini uEve ukuthi wena uzophatha uhlelo yabo shuthi structure senkonzo ku-information engiyithola kuthiwa information okuyiyona eyiqiniso manje ngicina ngiconfuseka ngoba ngizoya enkonzweni ngigcine manje ngiphuma ngithi washintsha isystem yokukhonza ungenza njani uthi uyishintshe nje uyenze ngenye indlela uthi hayi mina ngokwami nakho ngivula ibandla yes so mawuthi uthi wrong le ndala le kade isetshenziswa ngokwakho wena iphe right ungayenza right engayenza ukuthi okay ngize right kodwa ngeke ngithi wena ungayisuggest ukuyenza ukuthi sibe nenkolo eyodwa sibe nje sibonela amasulmani yona inhloso yami ukuthi sibe kuzoba lula ukubamba uhulumeni kuzoba lula ukubamba zonke inhlaka edinga inkolo eyodwa ukuthi sihlukene ngamabandla ile yangani phela le nkolo yodwa izowabulala wonke lamabandla bese siba
ne-common understanding ukuthi uNkulunkulu simfunda sonke siyisizwe sabantu abamnyama noma siyisizwe sonke sase-Afrika ngoba amaSulumane nawo mhlawumbe angahluka ngamathempeli kodwa uwodwa umhlaba wonke so nathi siyindle emnyama uma singathatha leyo approach kungalula even ugrana even uhulumeni ngoba akekho ongavela avule i-mosque yakhe la akekho ongavuli hamba avula i-mosque mosque uba ne-mosque eyodwa yes mawukuthi se-Ashdown iba yodwa Ashdown hayi ukuthi Ashdown yabona nje makuthiwa la ngikhonza khona ngikubalela amasonto ngikuyele ezikoleni ezikhona zimbili izikolo kodwa amasonto ayuhlobo la engikhonza khona mhlambe more than 5 ashare ama-class esikoleni esodwa kodwa bawukhonza uJesu kodwa bawukhonza uJesu yabo i-waste of time nezayo yonke into ubona bephambana omunye ugqoke ezihlaza ugqoke ezimhlophe omunye ushaya blue yabona usazi manje oba bangena u12 bangena u1 omunye ungena 3 ntambama omunye memezele emsakazweni ngiyakhonzisa endaweni ngo5 entambama yabona ukuthi ngeke mfethu so iyona approach singazama ukuthi thina mhlambe siyibone njenge approach engangcono ukulungisa usayiphemba ke wenze njani ke endleleni yokukhonza usayiphemba nje usayiphemba kuthiwa usayiqala lento yakho nabantu abawu5 yiphi indlela eright ungakhonzisa ngayo indlela eright engakhonzisa ngayo ukuthi kuzofanele ngiphume izinkalo ngishumayela izwe elilodwa lokuthi asibe into eyodwa futhi ngeke ngigxile Ashdown ngiyadlula kodwa angidluli ngithi ngizokhuluma ade ngingakukhuluma eAshdown ngisokhuluma kade ikhona izoba nephetsi yonke esingayizama mina nje into engishayo nami indlela ekwenzeka ngayo esontweni njengoba ngibuye ngingayi yabo usiphaka kaze hayi angithi ngiyaya esontweni nje naye ukhonza isonto umuntu odlula isonto kubo ngiyaya enkonzweni uzukungekho ngiyaya kodwa nginjalo asilungise ngiyaya kodwa nginjalo usebaleni uyaphuma udayisa athi kufuna bokweshumi athi ngeke waste isikhathi esontweni ayeko wenza imali yena hayi akazi uthi bayeke ngaye ngoyaka right nakhona mayingasebenzi uyahamba futhi ayo hayi ukuthi mhlawumbe soyiqashiwe uyahamba ugembula ekushutheni ayothola isonto nje ashutha dayisa ama-CD so sasebenza madoda kulezi insuku madoda ngoba igenge la iyashutha yonke ngikusho lokho manifuna ukushuthelwa nje umcimbi bakhona bayashutha usiphawu uyashutha solution uyashutha nonsika sesifake unendawo zakhe ezibheka Hayi angifuna ukuyikhuluma nje indaba yalo hayi angifuna ukuyikhuluma hayi yeah so bengisasho indlela yokukhonza mina ngokwami right iBhayibheli liyasebenza li right but ke sesingafuna abantu aba right abane understanding ephelele abangazolishumayela ngendlela yabo yabo bakhi doctrine yabo ngabe ngifuna abantu abazofunda iBhayibheli njalo injalo balilethe njalo injalo so bese siyal understand ukuthi kahle kahle wayithini uNkulunkulu wayifunana so bese emva kwaloko thina masihlangene sizohlala phansi sifunde hayi ukuthi siyashumayela sekushunyayelwe vele bese awukushumayela sekushunyayelwe kakhulu sihlala phansi sifunde ke manje angithi vele abantu sebeyakhola let's say sihambile senza lezi zinto zokulanda abantu bizwa ngani evangelist ukubalanda nemithini lezimvuseleni zenzayo ama outreach noma bani solanda imphefumulo emthini ngesingisi leyo nto phela nceke ngiyibaleka icontact yenkonzo khona abajwayele ukuyibiza ngayo khona igama nje leli abalisebenzisa ngifuna lona nami ukuthi makolandwe imphefumulo so mase sesibalandile labantu let's say siu10 manje sebeyazi sisiyafundisana ngeBhayibheli fundisa ulindlala iBhayibheli mase ulindlalile iBhayibheli abantu bali understand vele ngeke bali understand ngosuku olodwa sebeyakholwa vele labantu emva lokho into esesiyenza mhlambe sizoshumayela once a month ibe khona intshumayelo but lezi ezinye izinsuku asishumayeli sihlala phansi
siyaxoxa ngeBhayibheli siyafundisana sibuza imibuzo emva kwaloko abantu babe neunderstanding ngeBhayibheli nepurpose kaNkuluNkulu sisuke lapho ke sesiyenzani manje sesidila nenkinga zabantu labesikhonza nabo qala ukuthi wonke umuntu okhonza la since semukela uJesu noma since sekholwa akangathi ekholwa kodwa kukhuluma ukuthi ulale engadlili yayizwa lona akangathi ekholwa kodwa uthola ukuthi uyagulelwa ekhaya asinayo isupport nje asiyu10 sinje asenzeni iplan yokuthi simsupportana nomuntu ogulayo siyamsupporta sonke iminikelo lephuma every Sunday iyaqhubeka iyaphuma siyayishumayeza ukuthi abantu bangayinikela bazosizakala nani njengoba eyishumayela but lo mnikelo bese uyawuthatha subhekise kulabantu abaswele siqala la ngaphakathi kuthina sisize bona emva lokho siba nama ideas share ama ideas ukuthi yini esingayenza ukukhulisana sodwa mhlawumbe sikhulisa igengentsha inama talent iyacula inani yenzani sikhulisa lezi zinto ngoba omunye une talent akaphiwe esikoleni siyamsiza ngoba enye into yenza kanje manje enkonzweni uthola ukuthi umuntu uzoqhanyiswa indaba yesikole akukho wrong ukuthi iqhanyiswe indaba yesikole ingakho uthola ukuthi phatha kuzokuthiwa socela kusukume abantu abaphasile ama graduates hawo uyazi sinama graduates awu4 basukuma bashayela izandla kunomuntu ongaphiwe esikoleni kodwa uthola ukuthi uyimusician lo muntu lo nawe uyadinga ukuthi agrow ngendlela nathize mhlawumbe khona imigudu lenkonzweni ezomenzela ibelulu ezomenzela ukuthi naye akhule ngoba uphiwe phela mawukuthi umdlalo webhola ufunda u8 sekubonakala ukuthi italent elikhona wathi othe enkonzweni asazi nokuthi obaba akwazi ukudlala ibhola why sihlangana ama Sundays ingakho nalezi ingane ezincane efunda 11-1 nalezi ingane efunda u8 sefuna ukushumayela ngesikhathi engabe umuntu u8 usukude kakhulu la 7 sebefuna ukushumayela go grade 5 grade 5 so kanti la esontweni umuntu akangashiyi kubo uye as much as elifunda iBhayibheli but angashiyi age yakhe ingakho uthola ukuthi sobona umuntu otho semdala uqala phansi uyojola kodwa unonkosikazi qala phansi uyojola uyophuza utshwala wenzani udla insango singayishiya adla insango no so busa right etshwaleni nani so mayehla lapho yodla insango ngine edala lokho usheshwa washumela efundo 7 lo muntu impilo akayazi ukuba ingane ngisho ube kufuna bemtsango kodwa bekufuneka aphile ngokwestage sakhe esilingana naye kube nama activities esontweni into okudlala izingane ziyayi enjoy ingane maze esontweni izinendawo yokudlala ingakuthola amasonto amaningi amanye awanazo ngisho indawo la kuthiwa kunojuju wengane yabo ingane ezivalelwe eclassini zifundiswa kanti masikhuluma ngengane ezincane no 6 years 7 years makuthiwa kuzoba nendawo nje esicishwa ne crash nendawo enama toys in uthatha ingane yami efundo ena 6 yini azoyenza lo muntu ona 5 uyombona intanti isonto lonke ehlenye kwesontweni ngoba ugcina ephazamisa intshumayelo uvele uzophazamisa nje ngoba phela yena umzali sefuna lokho emcontrol emthethisa hayi hlala phansi wena hlala ingane lo muntu ngoba nathi nje sibadala ukuthi ungalalela umuntu for almost 30 minutes sekukhulu how much more ingane incane ningaxoxa ekhuluma yedwa nje umbuko 15 minutes yabo ugcina usungasekho ukhona la ungasekho uphinde ubuye yabo so ingondo so ngenza mina izinto ezikhulisa abantu emqondweni ngaphakathi la endlini yesonto sikwenze konke lo abakwenza ukunikelo kwenziweni mhlawumbe nazi ishuma azinankinga zingaqhutshwa zikhokhwe kodwa azibe nento eziyenzayo ngaphakathi esontweni bese mase sesibonise besizakele lapho sidlule noma phela bengeke basizakele 100% siphuma ngithi ngifundisa nalabantu abasho ukuthi kuyanikela ukunikela akukona uyilethe esontweni imali hayi lento yamavesi enavusa lethano umnikelo ebani ingcebo endlini kaJehova hayi ngiphuma la siphume siyonika abantu abasodla sodwa inandosi nalento ukuthi makwenziwa noflower lawa wethu manje kumenye inceke sihlala la thina noma kade kumenye inceke siqale la 4 hours makuphunga ingceke ziyohlala phansi ziyodla thina kuthiwa sibaningi kodwa besihleli sonke la esontweni elilodwa kodwa thina sibaningi thina esicontribute imali eningi ithina esicontribute hayi kuthi ngithi yabo so yilezo zinto enjengalezi esingayishintsha colonial reforms yeah bona lokho political term political uma G
yes banyukile bafethu bafikile emilionini kahle ayithi la komaskandi nako omaskandi nazonke lezi sekhona wonke umuntu seba inkosi kahle uMcG usho ukuthi uyinkosi yama podcast hayi cacile ya uyinkosi kahle kuba kuthiwa nathi nje siphemba wethu funa be siyogcoba yena bese yena kube yena osiphathayo asimele ngoba cha yena wenza kahle mfethu ngeke usiphike umsebenzi wakhe muhle kakhulu yabona kuye kwenzeka impela empilweni ukuthi uwehlela izinto ongayilindele Nobhongo qhamukalana Njalo uhlala my God yazi njalo wazi uhlala kude la ngena gesi khona lo uthi usuke wilo kabha ebhulo futhi usuke ebhulo la eduze cha ngisho isikhathi i-roll on ikhona le wayijob ebaklaza kwe-TV cha so izinto ezinjengalezo mina ngokwami esingayishintsha kodwa ke sesibuyela la kuMcG inkosi yama podcast yeah kumfanele noma kuthiwa uyithanda icontent yakhe yes kodwa iblind right kodwa ke ingenza mina ngimhloniphe lo yamjida ukhuluma into afuna ukisho yes ukuthi wena uyizwa kanjani usungabona wena okusalayo akazothuka umuntu mawenzekile futhi wakuthuka kuzobe kufanele ngathi usikhathi kuzobe kuqonene ngaleso sikhathi kodwa futhi yena uphila nawo wonke umuntu yes so that is why yamjida lo lapha kule level akuyona kodwa kube vele beqala njengathi bekuzomthatha isikhathi singanani ukufika kwimillion ngaphandle ukuthi vele bese benegama vele kube belingekho igama yena vele ke bekuzothatha isikhathi kodwa ke sengisho ukuthi bakhona abangene benegama bathi abawenzi lama viewers awenzayo yena uyaphusha bakhona abantu abangene angeke sibone lo DJ Sbu unegama elingaphezulu kwelaMcG but angeke akakwazi ukufika ukushala ama number ashawo uMcG akakwazi kade khona ukhona i-podcast wenye episode ambize kuyona bekuyena the host yena uSbu so unayo amhlonipha nayo uvumile lapha yaphethu leyanto yokuvuma lo yamuntu noma kuthiwa umthandi awuna choice yabo noma kuthiwa icontent yakhe awuyithandi kodwa awuna choice yikho ngithi ufuna singabantu shayelana ihlo nje bathe siyapi umhla ka31 baya vele kade bayimemezela into bafike bayenza oqala yo show bayipostpone ngenxa banga abafikanga emillionini imillion babefuna ukusha ngoApril kahle April okay million subscribers bahluleka so base bayipostpone ke yabo so kahle bona bebe prophet yabo nje abayibekela isikhathi ukuthi ngesikhathi sokuthi sifisa ukuthi sesifike emillionini kahle babe lo kukhomba ukuthi uyayithemba into yakho iyona into esingayishayela izandla le ukuthi kusho ukuthi kahle uyakholelwa entweni yakhe kodwa kubatshengisile ukusebenza kakhulu kuyimisela yeah umuntu uyifuna usikubona uyoyithola bese siyakubona usuyitholile hayi futhi labantu bakhulu basebenza kakhulu ukuzimisela yeah yabona nje ukufika imillion emillion aliyo into encane ngethi ngeyona into encane 1000 ngethi ngeyona into encane 1000 kuthiwa naye wajabula uMcG efika ku1k bo 100 and something viewer 100 and something views with video yeah hanuma 100 and some 80 noma 100 and ba but into esiyithanda mfethu yes la mabeveza la besuka khona mangabe siqale lethu ukubalandela noma uqale lethu ukubalandela yes kuyajabulisa ukuthola ukwazi ukuthi moyimisele ngento yakho andike yonke into idinga support yayidinga yabo kune team engemumva emsupporter for example lentombazane le uGhost Lady usuka naye phansi nabo mashabela yes umashabela uGhost Lady basuka naye phansi benyuka naye yabo so abantu abanjengalabo makuthiwa uhamba naye nje umuntu onjalo hawu bafika nje osol bafika vele sithe ukuphembeka isihambile usol uvele ufika isinegama ke leyampahla
yabo ufica ivele isinegama ibisiphushile ufike usoliphenduka yes kodwa naye ngeke siqamba manje ufike hayi ngeke ufakile ispice ufakile ispice usebenzile mawubuka engakafiki so shayani izandla ke madoda sishayile uMcKee kube sinalento ethi manje unkululeka akafuni ukuhlanganisela unasitholele nangoku nasi story sa ladies Zamar kwenzala mina yazi le ndaba ladies Zamar anginayo ishow ephelele ngayo kahle kahle ingoba umgosi anguthandi angibeka kanjalo but yenze lento ukuhlala ulandeleke ukuthi ubani usebophe bani ubani senzeni leso story bengisizwe emoyeni yabo ngisizwa nje sidlula ngapha ungena ku social media uyazithola into enjengalezo so kahle kahle sithini story sakhona nje kwasekuqaleni babe kade kwenzakalani ubani ubegama lakhe la ngempela uyamikani Janet Banda igama lakhe lasekhaya mase kuthele emculweni kube ulady Zamar lento isuka ekutheni khumbula kuvela izinsolo zokuthi uke wanukubezwa ngokucansi indoda yakhe boyfriend yakhe enukubezwa umunye cha umculi uboyfriend wakhe ngani ngifuna ukuyiletha la isakhona ngokuboyfriend wakhe so manje inkinga esenayo ke abantu bathi yena usenga kweyimithiyo ngokuthi uthuna ukubezwa indoda yakhe so abantu bangamsupport basayida nendoda yakhe manje usenengcindezi ukuthi akasakwazi manje internet uyapost noma ethi wenzana akakwazi ukumove ngoba sekunaloko ukuthi wena wasukela indoda shuthi besefikelwe isikhathi ke shuthi sokuthi akhononde ngoba ukadedeli ngibonile ende sengeke ngayifunda uyakhala impela uthi usifunani thina eSouth Africa iyadabukisa yona yabo ukuthi shuthi kanti nathi si abantu bakhona abaveze nanokuthi angazayibulala ngenxa leyo ubhalile na ku statement uyasho ukuthi yini engizoyenza ngoba ngithi ngiyakhuluma la ngibeka umbono ngithi ngizama umculo vele kuthiwa wena isekho lento yakho yes mhlawumbe ezinye izinto ukuthi sinokuzibuka ngokwama experiences abanye for example mhlambe ama artists amanye accused nobani for example khona nalofana lo wayekhuluma ngale yonto i comedian le uThole Small wayekhuluma ngale yonto naye ukuthi wadlula kuleyo page le lokusolwa yabo lapho yena wayesolo umuntu vele angahlangani inhlobo naye lo usolo umuntu ayejola naye so wafika ngaleso sikhathi kulo kanti uvela unabantu abamthandayo uSjava but ke mosuhleli umuntu nje okwazi ukubuka izinto ngeso lakho what if ngempela yenzeka irape kodwa phela uSjava siyamthanda ngithike what if yenzeka because akusona sonke isikhathi la ulala khona umuntu esuke efuna enithandana naye amajita amaningi ayikhombithile leyo rape ukuthi kwesinye isikhathi kusuke ngakona ukuthi mhlawumbe izozibe yihaba nalomuntu osuke ujola naye akayiboni ihaba elinjalo kodwa kufanga ngenkani ubengathandi ukutshelilwa ukhathela wathi be perform mini yonke so uyacela abantu wena usufuna inkonzo yasekamereni yabo ulifake ngenkani so okusho ukuthi ku possible but angithi uyenzile ngoba abantu banokutwista amagama sengishola ukuthi into ezenzeke ekamereni sometimes akudinga ukuthi silwe kakhulu ngazo yabo njengoba kwenzeka kwafinyelela ekutheni uSjava yalweni icala mothi walweni angithi walweni kwenzakalani ecaleni alisulwanga owagcina ikhuluma public lavula icala yes so kwenzakala lavula icala so kulungile kayizange ibe khona i-evidence laphela ke kusho ukuthi so mase liphelile lo muntu okuyena obekade ekhulume lento uthi ubezama ukureshwa noma ureshiwe akasasededelwa akaqhubeke nempilo so manje bona into yasebeyenza nje manje bacindazela uSjava ngento ubacindazela lento mazana ngenxa ukuthi uSjava naye wayicindazelekile wacindazeleka siyavuma but njengamanje sekufanele kumuveke impilo iqhubeka kanjani ngoba phela ungihlambalazi mina nje bungihlambalazi so ufuna yenzeni yena axolise ngala akafuna uxolise nayo ke angithi ke iyona lento okuvezayo phela ukuthi ingasikhona sasingekho thina ekamereni lapho la ngiyisa khona ke manje mina ukuthi ivideo
lasho khona yonke ukuthi kwenzakalana before ngibon accuse ovumele ukukhuluma ngecala Yeah. seyipheli indaba yalo Yes. yena lokho kushiwo intombi akakwazi ehene angithi indaba ye rape engithi Sesinywa kakhulu Yes. platform ukuthi akhulume akho like khuluma yes but iqiniso lithi indaba zabantu abawu2 lezi Yes. so nje akuyindaba zabantu abawu2 asibadedele bobabili ke yeso ubecishe wasilimazela iicon yethu angitsisho njalo ucishe wayilimaza but ke njengamanje asidedele ngoba ilimalanga ke manje iyalimala leso sikhashana yavuka isivukile manje yeah so njengoba isivukile wayike singamdedeli ke manje ukuthi bobabili dubula intaba yeah asibadedeleke manje bayilungise bo2 yayizwa lo bye niyayizwa lento engisho Yes. asibadede manje bayilungise bobabili Yes. ngoba egcineni kosuku uSjava utholi yena akayimisela ukuthi acindezeleke kanje uLady Zamar ngokaSjava uthola ukuthi yesi so abantu uyabona manje ukuthi sebeyilimaza icareer yengane ngenxa yomuntu othola ukuthi kwayena lo muntu uthi okay kulungile ungilimazile kanje wacishwa ngibulala wenzani kodwa nje manje asiqhubeke nempilo uqhubeke nempilo yakho yeah kodwa uma ngempela sure Uma usho njalo asiphiki uma ukuthi abayilungise bobabili kodwa kufune babuye futhi bazositshela thina Ngithi ke- ukuthi cha isilungile nazo Inga right manje lapho. akenzeki lokho Yes. so nje akungakenzeki thina isazoba injalo kusazobhebhetha Siqhubeke sicindazele ingane. izoba njalo ku right kodwa mina ngokwami ngiboni right leyo nto khona le poster khona ethi uzokhipha ingoma ngathi uyikhiphela abangani bakho yes barongi ine umzansi wonke awumsupport ngisho khona ama event angeke awa-accept iwa-accept because bamcelele yodwa irongi ngoba Akaze la, baganga ngoba azoxolisa kuli hayi baganga ngoba leyo asha nto leyo event exolisa hayi baganga baningi nanenkinga ye-understanding yethu singabantu ayifani ku right isiphakuvela ingakho ngithi sibona ngendlela engafani Yeah. so mina ngithi into eyenzeke ekamereni le into eyenzeke ekamereni yafika kuthi asikwazi ifikiso ukuthi phela untombazana ngithi uyise public yes but ekugcineni kosuku sasingekho Yes. mangathiwa sibuyele kuleyo nto sasingekho ifana nalento yabafundisi otholi ba rape ingane God, emasontweni bese thina siyalwa silwisa ingane Silwela ukuthi umfundisi. ubengeka amrape Ubaba. nomkakhe ngeke uthola ukuthi ingane futhi sijaje ngokwelook yayo sithi hawu ingane nje umfundisi eshade nomfazi obovu kanje yaganga isidwedwe lesi awu incebe siyamazi waqoma ubani kanti kuyena yala yathi hayi umfundisi angithandi walibusha uncebe ngenkani ubani yes yeah Sure. last week another player siluze 2 years Mm. 120 million maybe akanacala intombazane isithini kwangena Yes, just ethwa emnyama kuleyo yabo ama case angafani ke lawo so lo semlimazile vele but lawa yayi nkantolo lawa lemzansi ine ngankantolo because kukhulunyelwe emoyeni amanda dupont isazokhuluma ukuthi udupont lemuntu khulumele emoyeni hayi kuleyo leyo oyisho wena ihlukile awafani ama case wonke lama case angafani wonke ama case angafani wonke lawo wonke athi umjito rape yes athinta ama artists kodwa awafani bese yalimala ku-industry vele wena sure wena ukhuluma ngokukhanselwa iyona into okhulumela phezulu kwaphathi ngokwama case awafani wonke ama case angafani wonke lawo asike sikhulume nje ngiyasija uGreenwood okuyintombi yakhe Benjamin intombi yakhe yes uSjava okuyintombi yakhe so njobe nayo kulungile. kuyimanje ithi imithi ngane Greenwood sebe right yini isithini manje yayipressurize kulungileke uthini ke umjito uthini ke yena uthini kumjito umjito akanankingi ingane yakhe uqedileke ile nto engikhuluma ngayo ke mina ukuthi ezinye zezinto ke ingakho ngithi ke as South Africans sometimes khona izinto esingangeni kuzona so le akuyonto esingathi mhlawumbe asidebate ngayo kakhulu ukuthi ngithi mina ubani wrong ubani right but as South Africans khona izinto thina esingangeni kuzona impilo yakho nentombi yakho ekugcineni kosuku makuthiwa nina no2 niyaxabana for example khona abantu abake baxabana yeah yabo kuthiwa kade bethandana baxabana singene thina sithi hayi uright wena phuma kulo mshado in sikhulume yonke lona nayi lento le ya makhumalo kwilento kwisithembu uthando nesithembu nothi makhumalo lo munye wayethi uyaphuma yabo
lo wayithi uyaphuma abantu bamlandi bambeletha ama message abantu besifazana hawu into enhle leyo siyamthanda umuntu osifazana oyimelayo sithanda umuntu osifazana bangena indaba abangazazi kunamhlanje abantu kusho inkuzimalanga eyisingile kunamhlanje labantu baseNkuzimalanga eyisingile yazi inkinga la yelena yeah the time ubu celebrity status your affairs are our affairs uqedile ingakho ngithi ke awalimited as abantu asilimite nathi yazi ukuthi uhamba ugcinaphi accuse him intombi yakhe izomaccuse ngeke sazi nje into ezonisazi umisi yobhala event ku Facebook yes ikhala kujoba ikhala yini ekhala ufuna bathi we believe kuvele kuba njalo mina ngiyakuzwa lokho but asazi mina ngimengilelo phuzu yona evidence then ngasikwazi ukuthi okusho ukuthi wayenamanga wahlule ilona akiphutha ke lelo ilona phutha ke lenziwa abantu leli ukuthi wayinamanga shutho namkhulisi mina angikho eside lo muntu esifazana but ngithi mina into eyenzeke ekamereni inkantolo yahlulo shutho namkhulisi amaphoyisa eyahlula ukuveza icala vele kuba njalo ama case rape avele efuneka ibe neproof but you prove kanjani icala le rape kubantu abathandanayo shutho namkhulisi uthi uliprove kanjani athi bethandana abantu abadumile shutho namkhulisi uthi indaba evele ku social media ngeartist olithandayo noma olikhonzile echemile ungayingeni kakhulu dilana nokho kuhle into ongayenza mfethu ngoba siyabathanda abantu nje kade sikhuluma ngolotshe asazi noma wayishaya intombazana sasingekho but if yena kufike ekutheni ugcine evumile esikwazi intombazana njoba yakhuluma public izathu zazi zihlukene yes yena mhlawumbe uvuma into wayishaya but ke izathu zokuthi intombazana isho public iphinde iziyombopha asisazi isathu okungenzeka ukuthi inenhlo sezingafani ngenzeka ukuthi ifuna ukuthi cancel icareer yakhe noma ifuna ukumdestroy okay inhlo sezimbi ke lezo bese kwakho inhloso yesibili mhlawumbe ukuthi ithi abantu abamaceleb akungafuneki bavele sengazi ubamsulu wabona naba bavele bawenza amaphutha nje because lezi zinto lezi zenzeka kubantu abahlala emkhukhwini emalokishini kuphi but mangabe siveza thina kube sengazi ukuthi sikhuluma amanga so asiveza ayikho wrong le ntombazana mayikuveza then ke nalo ke icala sekuthiwa nje manje sasikhuluma ukuthi sithini thina siyafisa nagwetshwe mina into engayisho ngathi ngeke ngakuthokoza yagwetshwe ngoba ngiyamdinga ezumdlali but mayigwetshiwe futhi kuzobe right ngoba uzobebhekana namacala akhe you understand lo uzobebhekana namacala akhe so le ntombazane ngokuthi ikuvezile lo singaphathi abhlungu ukuthi imlimazela icareer but nayo lenzile iphupho wenzile wrong exactly lento ye rape inesidina ngento eyodwa into eyenzela endlini iqiniso lithi njani ufola endlini kanje ufuna ube nomuntu oyedwa okholwayo kumina ukuthi angeke ngiyenze le nto but asinayo isho ukuthi ngiyenze noma ngiyenzanga ukuthi wena uyakholwa noma ukholwa akusho ukuthi ngiyenzile mina ukuthi angiyenzanga phela wena futhi uzobe ukujaja ngezinto engizenzile indala ukuthi oyindoda ethembekile so okusho ukuthi mangenze kahle phambi kwabantu for example uSipha umuntu owaziwayo ohloniphayo olungile ngizokuveza ngakembulayo bese avela suka rape ingane na 12 arape ingane na 12 ufika amaphoyisa sezomlanda kubo bangama bathi akayenzanga bame bathi akayenzanga ingane ikhala inyembezi ithi ungirepile and naye deep down azi ukuthi uyirepile ingane aphike nabo aphikise ukuthi une backup yes athi yabona ke ngoba nayi backup ikhona angisase ngimi uthola ukuthi mhlazane uye ecourt baze bafike bazokutoyitoyela la ngaphandle bacule ubulazo nicala ukuthi ulenzile ilento engikhuluma ngayo ukuthi ezinye zezinto ezamacala erape asike nathi siye sibe neutral ongcono yabo hayi kodwa le ukuthi umkabi intombi yami avela ayisebenzisa lento erape kakhulu angilivumi hayi leli kamkami nentombi yami irape hayi la rape likhona phela uzama ukumove nempilo akumuveki ngenxa yalento endala eyenzeka ngenxa ukuthi wavula irape uSjava yeah fanbase iphethe umzanzolo iyona ke lento ezokwenza ukuthi abantu benze amacala ngenxa ukuthi bane fan base nayo lonto sigade le nto sigadeke nayo lonto ingakho that is inking eyani izoqhama kanjani evidence kubantu abajolayo phela khona izinto efuna usenze common sense iqhama kanjani evidence kubantu abajolayo yes yeah alikho out makuthiwa wareshwa
icala le rape alipholi inkinga lisuke ngena evidence sometimes you know ukuthi icala le rape yes usengekho ukuthi ungakwazi ukuthi ulishushise but abanye abantu khona amacala angibaza abantu besifazane mabe ratio banje ngangaze ngibumuntu wesifazane ngaze ngiratio but nje ukucabanga yes khona umuntu ongamrape manje angabi nayo indlela okukhuluma ngenxa ukuthi ulimele so nanokuthi ubuka igama lalomuntu until ahlale nabantu emaceleni axoxe nabo akhala axoxe nabo ehleli angisho ladies amawenza lokho ahleli uyaxoxa yazi kahle kahle kunento engihluphayo uthola mhlawumbe thina sibona umuntu usiyamzonda yabo hawu yena umzonda ngana nithandana hayi kuningeni understand ngelanga mhlawumbe abhoboka hayi yazi kwenzeka 1 2 3 into yenzakala ngesikhathi esho njalo laba bayam advise angeke mfethu ukwenza thina ukhululeka bovula icase wenze na ube right yebo unegama lomuntu kodwa ivula icase mhlambe khona ukuzokwenzeka kukulaphe wena niyayi understand into engichazayo so leyo nto cabanga mhlawumbe siyenze 4 years later ngithi yona lento engishoyo ukuthi yena njengomuntu owaveza icase yabona ukuthi somehow futhi singasho ukuthi abantu besifazane funeka bangaqamba mangindaba zama-rape vele bakwenza lokho ingakho kwakhulunywa ngalabantu ukuthi laba abadlala ngama-rape bemosha amagama abantu kodwa balimaza nalaba abarisho kwangampela uyabona ukuthi uthola ukuthi ngenxa yalabantu abenza abakhuluma amanga uthola ukuthi naye uselimele uladies uthola ngampela warishwa ngampela yabo uthola ukuthi uselimele and uselinyazwa na ukuthi ukhulumile then yabona umuntu ohleli phansi manje ukuthi asezokwazi ukukhuluma ngeke uthe omunye uyadlula awazi yabo so mina ngisho lento yes kunjalo angithi no yes nale ntombazane le ibhulishwa kanjalo uKelly Khumalo ngendaba yasenzomeyi no DJ Flow kuhlukanisa unyaka ungaziwe vele uyadeserve siyamazi DJ Flow kodwa yabo njengoKelly Khumalo uKelly Khumalo mina ngokwami ayike into edlula mfethu ukuthi bake nje bakhuluma iqiniso kayi-1 ngoba mina nami ngihlalele ekhaya angilona umphathi wecala ayibona ngusandile nje ayenzi sense story sabo asiyenzi mfethu so mina ngokwami nje abakhuluma iqiniso ngithola ukuthi akekho ambulala kubona lo okuyena wambulala yena uzothwala icala inkinga sebethula isikhathi eside simple basho ukuthi hayi no umuntu oyedwa umbuzi ungabona istory ngeke ukhuluma istory singafani nomuntu ohlele nje so bambhulisha nayo uKelly Khumalo kodwa okwakheke ubuyadeleleke vele naye ubuyadeleleke yena wathi usephendukile usephendukile baqhubeka bambhulisha ethi usephendukile bathathe njalo uphenduka uqale nini ukuphenduka uphenduka before uphenduka icase yakhe ke sekushintshwa ijaji futhi kwaqashintshwa abameli sekushintshwa kwashintshwa abashushisi sekushintshwa ijaji ke manje sebeyavela kodwa la Kisho Ramaphosa lela seqaleni hayi beli right la khehla yawu no yazi ubenzani yena ube neutral kakhulu like ube kade enza ukuthi angakhombisa ukuthi uchemile indlela ebengimuzwa ngayo ngoba even nayo lo sisi lo ngesikhathi efika ubuku notice ukuthi even bebuzwa laba ababuzwa imibuzo babebuzwa sakucindazelwa uyakwazi ukusayida nabo yabo ukuthi no ungamcindazela ungamthethisi soxoxa phela soxoxa la ngoba akekho segwetshiwe la yabo so ubekade lapho kuleyo level yabo hayi lo manje ngiyambona uqaqekile lo manje ubani uRato Ramatlokwa kade kuyijaji elalisebenza lathatha umhlala phansi liyabuyiswa manje balibuyisela special le case sangayeka ke kanje balibuyisela special le case le lisangayeka angeke likhohle ngoba lithi abantu lithe izolo abantu bazoqala maphansi yonke iqala maphansi uyayizwa indaba leli icala uyayizwa nje ukukhala koza ndikhumalo basazophinda babuye bezokhala
inkinga istory ke manje ya ngoba into ezokwenzeka lapha ngiyosiplana nje ufana nalomfana lo ubani lo umngani wakhe Tumela uTumela wathi mayiphendula umuzi uthi uphendula uthi la iselokishini nje nayixoxela athi ngithi ngenze nje angiphendulile nje athi ngaze ngichaze kanjani bakuthiwa ukudla wakudla wangi-enjoy athi ngazi umbuzo onjalo lo bakuthiwa ngak-enjoy ukudla hayi ke ubuzwa ke Thombe ukuthi wasidayisa manje umbuzo wemgoba ufuna ukuthi azagcine evumile ukuthi wasidayisa vele wasidayisa akafuni ukuvuma kodwa futhi ukuthi wasidayisa kodwa futhi yena uthi hayi zasho ukuthi wayimina phela iThombe so ngangeke ngivume nje bayithatha yalo kanjalo kusho ukuthi wasidayisa iThombe akafuni ukuyivuma mayiya lapho wadla nemali ya Netflix phela ngithi wada mayesho ukuthi khona lapha na Netflix wadayisa neThombe yonke leyo nto ilayo bembuza khona ukuthi wayiphi ingane yesendle bambuza ukuthi wayipha ingane kusho nje waashuthwa yonke leyo wajoy wayipha asho nje wathani ngathi manje ambuza lo ukuthi yonke ibiza umngane omright lo wena umngane oright uthaka kubizwa mina ayo Tumela wayetshe umdlalo lapho Tumela ngakubawuzwa ukuphendula kabuthi bayibamba lenze ekhishwa isigwebo yilabo goba khona leli cala li complex ngoba lo judge lo musha simlindele ukuthi aveze ubuhlakani bakhe ngoba linama docket awu2 yes line docket lokuqala elithi laba izolo uthe wonke lamadoda aboshiwe izolo bengililalela uthe wonke lamadoda asengakwazi ukufaka isicelo sebail into kade bengavunyelwe eqaleni ya ngiyakhumbula khona la impela ekhala khona omunye ubone ukuthi sebebuyiselwa ngaphakathi usamile yena uthi ngeke ngoba manje laba abavalelwe bona bathabekho ngokwe docket le eyokuqala esinana amaphoyisa ashona lithi bona babehamba bonke wangena uRasta wafike wabulala abanye beme ngaphandle emotweni leli lesibili idocket lithi bonke labantu ababesendlini olongethwalo okhelikhumalo ibona ke kufanele bahlale elentweni ku trial so uma laba kwenzeka bewathola amabhayili shuthi nalaba bangase babuye bezoquestiona before ku resume official trial shuthi sabheke omunye u2 years uZandi njoba ake avele nje wapensa wathi yena ngekeze makunama camera wathi ucela ukuthi kukhishwe ama camera wahluleka ethi uyayizama hayi wayizama wacaca ukuthi hayi ngesizwe ngayo hayi unenkaniko lo mama lo bani lo mshushisi lo uadvocate Mshololo advocate Mshololo unenkani yonke hayi wathiwa ngeke na ufuna afike la akakwazi ukushintsha imithetho ngoba angani uthi uadvocate Mshololo lo uZandi wathi lisaqala nje icala lokuqala esabuza uTumelo Madlana waposta ku Twitter phela ngithi izona lezi zinto lezi ezisho ukuthi ubebhize eposta ngecase wabizwa futhi kwamanye ama shows uthi azokhuluma ngecase wabizwa futhi kuthi ngiyakhumbula kuendabeni ngathi uSABC News wayibuza yini SABC ekhuluma nje kune short clip ebikade iphusha itrend nje ekhuluma lapha ezesho yena ethi abakabizwe court etibalindile ukuthi babizwe so kuze kubi namhlanje yabo but nasebizwe court akasafuni futhi ukuvezwa ku TV ezinye indlela ababeyizama ukudelay kodwa egcineni iqiniso lizovela kodwa akasazi ngoba iSouth Africa izwe corrupt izwe corrupt iningi imali esebenzayo ngoba manje baningi abantu abathintakalayo uma bekhuluma abanye behlazi intatheli zibala no Iron Juke isihlalo sikhulu bale ama official ngoba kuthiwa laba kwabawe bezoclean elokhuzaneni kwafica amaphoyisa oNational Commissioner ofana Sithole laba abaphethe abasebenzisana ukuphatha iteshi zonke zase South Africa siyibona ababe lapha wayo nje ukamba ukhoza phela ngibhakaniya nami ngeke ngimbize ujalise lapho nje uyahamba uzuka manje uhambile kusho sebemdayisiwe uya ku Super Sport mina ngisazi kani ngikhanyisele iSuper Sport noma uya ngakubo ngizwe kuthiwa mina ku Super Sport uye ku Super Sport angazi ke mina ngoba ezuka manje angikho right
uyena futhi waswinisa ngefinal ayithi igoli lokugcina lashawa yena lashawa umthetho oh yeah umthetho washaya igoli cross kandlondlo kwi game ye Chiefs yeah kwi cross kandlondlo mase kuthi isikhukhuni kuba 1-1 ngisakhumbula laliyikhanda ithina sakora kuqala mase kwabuya lo mfana wakho omlungu lo eshaya semehedwa langena lansi ikhaladi le lafana usesiqedile lafana lafana sesishaya umpontshana akayifuni umfana wethu kade bempostile ku Facebook page wethu efake ezeparade actually happy birthday boy intwana yethu la siselapho nje ujali naye engazi ukuthi egcine etholile iqembu uthola iqembu eli-right iswalozi yeah i-right inomlando isibuyela back to isibuyile isimoroka swalozi no mdudu usho sebezosupport buka ngapela wayisupport swalozi umdudu uyabona ukuthi isinqumo sakhe sithathile uma usubheka ama career abo ebese kwisigaba esifanayo beno happy jail but buki isinqumo abasithathile lo wavele wazophela le maqongo yeah kwi role AM okuyiteam eUmakoti kwiPSL ngoba ibase ayikho strong yeah ayinawo umlando ongaka ulimele futhi kumanje yabona kodwa kubulimele ukaParate ujale emelimala eka Swalozi possible ukuthi angabe third assistant angasebenza noKhompela angasebenza noNyathama njengayo Nyathama vele wabe assistant nje esikhaleni ayinama ngiqhayi Nyathama hayi amavakhe amabe ukuhlakaniphi inqumo nje mawumdlali fanele uthathe inqumo ezizokwazi ukuthi utshali kodwa ke ngangizwa nje madaniswa nePirate mina umdala vele hayi bengasadingeki bezofika lapha afuna ukuhlalisa abafana ebenchini nje for no reason mase yaboza oh yeah so bezofika lapha uyena phela wahlalisa lo mfana kahlahla ujali phela uqala ukuthi limale lapha icareer yakhe mawukhumbula ngoba wona umdlalo wamhlalisa phansi loyo elandela lapho asabe sayithola igame time Salenge washa uSalenge hayi not uNdlondlo Salenge hayi uNdlondlo wami lentunje uNdlondlo wayembambe ngqi ngoba wayengakwazi ukunyakaza nje emmakini wamenzani uSalenge ukushaya ngete yodwa left odwa udlala ka right so uma kanjani umuntu onjalo ngoba vele ufuna ukubuya mayebuya wena vele unyawo lisensayilo lolingale abuye kanti ubuya ngo right lo wena ongekho strong ngawo I'm not happy futhi leli iminyama ngihappy okunje hayi lihle impela hayi lihle nina nitheni njalo kaphumi lihle impela hayi kodwa imali mina leli green khona li green ukapa awunabo ukapa nespace uvela ispace manje ayisiki ispace kodwa kungenzeka uyazi ke mzana kungenzeka ubulinje uthothi lona ngoba lela jezi lishuthiwe mfethu lishuthwe phezulu wento ethize libekwe kuyona vele egenge yangaphandle kuyawakha mhlawumbe Victoria khona lo dayisi igqoko lapha Victoria usiphawo wathenga ulithenga ngakhona lo lakho le Chiefs negqoko lezelanga uvodakho hayi ke ujali bethu uright lapha ya awuthatha isinqumo esiright uyosebenzisana into right ngeSwalozi ukuthi izocompete but asiboni la ko number 2 number 1 Rulani ohlampe uyabona ukuthi ivision uRulani kodwa nawe begude analyzeni engathi uyena ubenza lo msebenzi kakhulu kwiSundown hayi uvese ufakwayo kwiSundowns sesizobuya yize lela record lama badliwe nje idliwe nje iSundown igame yayo yokuqala no phela sinocaca ukuthi kiwa babuyacaca ukuthi kiwaphi uyakusheshe kucace nje bafowethu sashayela abantu izandla umna shayela uAyanda Mswele ngoti iBhakede
Ayasebenza leyanceko ngaqala ukuyibona ukuthi iyasebenza isalento nje kakhulu emsakazweni ubone ukuthi kahlahle lento isi beyond i-radio izinto ayikhuluma for example izinto ayezilwa lezi ama stick lawa selentweni emotweni lezi stick ezinamagama angaqondile angekho right mhlawumbe amanye adelela abantu besifazane nezinto akhuluma ngazo zawo impela amaphoyisa konke ayisho nje ukuthi mangabe uyiphoyisa ngoba kusuke kuyisekuseni ake nishintsha lento ningayenzi lento road block ekseni aniyenze mhlambe ngekhaza zamadina ngoba abantu basobe emsebenzini ekseni anike nje ekseni bayeke bahamba mawukuthi kwenzekile nayenza manimise 1 ungamise ngesibili sezimeze qelile manje imoto zu4 yabo ngoba mase nigcina nidla isikhathi yabo kanti nabantu abayemsebenzini mase siyaxoshwa sifika late so kuningi nje vetha bekhuluma ngako okuthinta umgaqo obona ukuthi kungale uthola ukuthi uzohambela indawo asho ukuthi indawo usebenze kakhulu namhlanje ngoba ku3 minutes sesihluba nje sithi kancane angani ebesevule nayo i-foundation yakhe namhlanje ke ngoba ku celebrate le 67 minutes waMandela iBhakede sebegcwalisile abantu kuvula umuzi ke namhlanje ngizwile impethu yakho kuvula umuzi esemsana nokhozi ubuildithi isitori sagogo sibhlungu yazi umucanga le yanto vele ucabanga ukuthi khona abantu abazilwane nje sidala hayi fanele egogo ngoba i-sensitive umoya no kodwa lele ucheck isithombe mthisi kahle i-official launch yala ikaphumi ngoba singekho sisespain limnyama lela design esiyisolayo but iPirate akalikhiphi ijazz la season 2024-2025 leli kusabantu baka Facebook iPirate iyadlala ngaphandle ayidlali ngaleli jazz akulula ukudedisa akulula ukudedisa chief bazoliqoqa ngiyakutshela kulula ukudedisa yabo okubheka ukuthi kwesinye isikhathi ijazz buka okubona abantu abajwayele ukuveza amajazz abasha ama new signing okuqaphele lokho isikhathi esiningi ukuthi njalo abadlala abasha ngiyakutshela wena uzobona ngiyakutshela uzobona official page ya Orlando Pirates isazokhipha ama dates yokulonshwa kwekit entsha official page wena ukuthatha izinto kubantu kuFacebook hayi official launch mase azenza njani checka uThandi Morefe spokesperson weOrlando Pirates Thandi Morefe oledi uyena ozokunika yonke information official page so Twindlu uthe yenziwani namhlanje ihandover yenziwa namhlanje namhlanje umhlakaba eBhanganono ward 1 asilalela lesa story ngisiqedanga sadabukisa istory sagogo into yenza ukuthi ngingasiqedi angimazi ukuthi umuntu onjani njengalo lo muntu noma leyo ndoda leyo engarephi ugogo engazi ukuthi ngoba indlela emrepha ngayo no Ayanda Mswele ngimuzwe ixoxa lento ethi ngesinye isikhathi mawazi irepha ukuthi indluzula kubiloko nje qeda umuntu abaleke but lo wayenobusuku bonke urephe ngathi ukukhokhela ukurape ngithi uyabona nje ubusuku bonke nje that is why mina ngithi mangabe butholala ubufakazi buphelele bokuthi umuntu urephile more especially ama rape njengalawo yes ilawa awengane yabo makhulu umuntu orepe ingane mhlambe na 6 na 10 ama case anjalo mayine ubufakazi obuphelele asike sikhuluma umuntu obanjwe red handed singalo sithi mhlambe sikhuluma ngecala ekuthiwa lisazoqulwa sikhuluma umuntu obanjwe red handed ngoba abanye abantu bathi hayi kunabantu ababoshelwa amacala bangawenzanga sibayeke lapho sikhuluma ngalo i-showcase yabo lawo bantu labo mina ngokwami isigwebo sentamo nje sibafanele umuntu onjalo mfowethu akayena umuntu mina njengosandile ngisho ukuthi ngiyakupromote lento kodwa mina ngokwami njengoba ngine ngane intombazana umuntu kuthiwa rape ingane yami kuleko wena umuntu erape ingane yakho wenze njani uhamba uvula case aboshwe aqula lokho equle ephume ngene athola ibail kuthiwa yaphinda aboshwe 2 years bese yaphuma bese ethu usevile icala lakhe 2 years ingane ibefile umqondo
ifile umqondo njalo mayimbona ikhubazekile emqondweni ingane yami ngekwazi ukuqoma mayiqala iqoma leyanto ye-rape yabuya so uyabona umuntu uyibulela impilo yayo yonke leyo ngane ingakho ngithi naye kungcono afo kungcono noma ngeke isashintsha lento eyenzekile kodwa at least abuyisa isigwebo sentambo ngamacala kahle kodwa amacala nje awasamdingi uhulumeni adinga thina akadedelele thina iskepe kulamacala nje adinga yeke skepe inkinga phela ke kwi-rape kungcono masinofakazi obuningi inkinga uzothi ashaya umuntu noma akalinyazwe kade akarepa hayi vele leyo siphase ngiyikhulumile sengidlulile kuleyo sikhuluma ngento uyabona ibulele banjwe eqotshweni uba mayibanjwe inkomba uyabona uthi ubelele kaphela banjwe eqotshweni banjwe eqotshweni akabhuka ya kahle hayi ithaya noma uthi uyangena nje endlini awunayo indoda iphezulu yabo noma nje uthola ukuthi nje uthi ingane yakho uficilele ayikwazi nokwenzani ikutshela ukuthi hayi kahle umalume nombani wenza ukuthi wenzani wena ohlaphani nomalume uyaxoxa naye ingane ingamsukela ikhuluma ithi nje hayi umalume usibanibani umalume Sandile akabethe emasontweni adlula ukhona nje lo vezwe kuriyatotela indodakazi ezokutshela uMakami kuriyatotela ukuthi ubaba ebezithola azangishaye bafika ubaba bahlala bonke wakhala ubaba uthi uzongiveza ku TV uyabona ukuthi usaba ukuduma ukuthi wenza into errong ukube kanti uficela iskepe ukube sivele safika kuyena yena uthini ufuneka ingadlu lento ingasabalali akube into ngoba usayazi ukuthi nomama babeyenza le nto kudala omama badala omama straight yasikhuluma ngamadoda omama babeyenza le nto uthola ukuthi kunengane ratio isikhathi esiningi amakhama ninganazi ikandala enjalo uthola ukuthi ingane ithi mayikhuluma kuba ibona omama bayixoba ngenyawo hayi ngoba ondla lo muntu hayi ngoba mhlawumbe inkulu into ayenzayo ekhaya igama yes isithunzi sala ekhaya so lento sizogcwala iMaritzburg yonke sizogcwala iswidota yonke ukuthi kunomalume wa rape ingane kodwa abeyongabheki umonakalo abawubona umonakalo kuthiwa ayihlale phansi ekhuluni yabo so mina ngokwami nje kahle amacala erape lawa nje kakhulu azengane yes hayi lawa wayidinga icourt yabo lawa wayidinga icourt kodwa phela wonke umuntu ngomthetho sisekelo basho njalo ke bathi unelungelo lokuyiphendulela unelungelo excuse me lokuyiphendulela uphendulani urapile cha shuthi phela into makuthi shuthi mayizohamba kanjalo shuthi le udaba lingafika emaphoyiseni lokwenzani vele afika emaphoyiseni ya vele ngoba phela amaphoyisa vele wona lento eyisho uqinisile ngoba amaphoyisa enza umsebenzi wawo amaphoyisa akuthatha akwenza istatement bese uye court ukuthi icourt yenzani ngaloko amaphoyisa awasangene futhi sekuyinkantolo ingakho thina kwesinye isikhathi nakhona sibe sidijanisa sithi amaphoyisa awenza umsebenzi wawo uthi awenzile ambamba ambopha afike lapha ecourt uthengiwe umshushisi ish thengiwe umshushisi bathangela siselapho nje indaba enzelento ngiyafisa nje ukwazi umbuzo useceleni bafowethu kodwa ke ngicela ngiphendule nje yabo isex iyini umdlalo mhlawumbe ngithi umdlalo isport noma ikhono noma ungena ngaphansi kwezamakhono mhlawumbe kwi-art noma ikhono noma umsebenzi phecelezi noma umsebenzi yini kahle kahle Sweden ngebasanda kwenza ukuthi isport yeah Sweden sport sex kusho ukuthi eSweden sebekwazi ukucategorize as sport sports so singakafika eSweden sila nje mawusuke siyenza thina sesenzani hayi phela thina siyindle eminyama izinto eziningi ezizenzayo ngiyaxolisa izinto ezizenzayo no phela siyakhuluma la sibonke emswaneni izinto esuke zizenzeka ukuthi zisukaphi thina kufanele masophendula kahle lo mbuzo sazi ukuthi isex ivele kanjani ayivelanga isex yabantu bengekho ivela abantu banika ipurpose
banikwa na isex ukuthi bafulfill ipurpose so isex uzokhuluma nge-reproduction ngikhuluma nge-reproduction ukuthi iyona purpose ye-sex then ke wena moyenza ngoba usungayenze leyo purpose mina uma sengiyenza into ezoshaya ezovela iyachaza nje dlalo dameni ba man madoda ilanga likhona ithi into mina uma isex mina sengiyenza isex engiyenza ngiphushwa into ethi umuntu wazalelwe esoneni esikhanyunyela ubumnandi benyama ayikho into yenzayo ukuthi uclearisha ikhanda ngesex but usukuphushwa ukuthi thina mina nawe sizalelwe emhlabeni ukuthi ingane encane yakwazi ukutshontsha ushukela ifundiswa uba ukutshontsha ushukela yebo so okusho ukuthi umzimba wethu ufuna isex izwa uma ungizwe kahle ekuqaleni isex inesigaba esithize esilindelekile kubantu abashadile ngoba bahlanganiswe ngokomdala so uma sengiyenza mina ngingakahlanganiswa ngokomdala asike sibuyele kubonala abashadile ke benzani ke bona usethi ubaba nomama anganisi umndeni sibabili sihlangene sakha ingcebe ethi uNkulunkulu asunqobe lo mhlaba sugcwalise sasokhipha ingane nayi ingane khona ingane na 6 months ena 7 months anifuni ke enye ke manje phela angani izwe ngitshela khona nonyaka yes khona ujov khona condom so usebenzisa zonke lezi zinto lezi usukuyokwenzani ngoba usungayini kokwenza reproduction angani la ngiqale khona ngiqale ngathi as understandeni i-original purpose siyayibona i-original purpose so ngisho wena awukwazi ukungibuza ama question azodiverta kwi-original purpose if you understand the original purpose I understand the original purpose so ama question wakho kufanele uwabuze abe aligned kwi-original purpose engivezile Mkhulisi ukuthi isex no awukwazi ukuthi sport ngoba mawuthi sport izokuchazela mawuthi sport uzothi abantu egcinela bahushula izisi khona bezodlala isport mawuthi sport uzosho njalo uhushula inang uma understand ukuthi ngitheni ngithe imvelo yethu isesonweni isidalela ukuthi sidalelwe esonweni okay awukwazi ukubalekela awu right asisondezeka singenzela ukuthi ungazi uzube serious ujule cha siyazama ngoba uzama ukujulela wena uzama ukujulela manje ufuna ukulisa kwi-purpose kaNkulunkulu simiye uNkulunkulu asimkhiphe la ngoba asikwazi ukuyibeka without i-purpose yes but siyamkhipha uNkulunkulu ngoba njengoba usukuyenza usuke ngeke uchaza umnyango uzochaza kanjani uzochaza kanjani umnyango ushiya i-purpose yawo yokuthi uyavala ido I'm making an example sesukhiphile udo ngoba vele uNkulunkulu uyamcabanga yini isex akuyona yaNkulunkulu yabantu idalelwe abantu ukuthi enziwa abantu besigabeni benzani ke benza isex esigabeni esithize isex iwumdlalo bafowethu awusona sport ukuzalana umsebenzi ibuka indoda izwana bafethu benza sex manje abangazalani i-purpose ye-sex yes ngalendlela onechaza ngayo yes asiye intombazane nepreventayo engafuni ukuthola abantwana ngoba iyayenza isex yona iza kuwena izokwenza isex iyayenza isex izwa ukuthi yini eyenzayo isiphendula inyama yayo eyikhanukela isex nazoke iphendula inyama uqedile izokwenzani ke umsebenzi lo esizowenza noma izo enjoy ngoba ngesikhathi sosi enjoy enjoy kwini izo enjoy kahle ngebhola uze ngesport yabona nje thina esizweni sethu esimnyama kuyichilo esizweni esimnyama kuyichilo ukulala ungashadile abantu abadala basebedlala indle emnyama kuyihlazo ingoba nje isikhathi esiphila kusona kuyihlazo ukulala ungashadile kwaZulu endlini emnyama eAfrika yonkana kuyihlazo ukulala okay mani kuyihlazo no kulungile ngiyamuzwa uNtsika yazi ufuna ukuyimisa la uyigoqa endaweni eyodwa uyivalele endaweni eyodwa nayi into esengifuna ukuzwa uNtsika yakhe yes bro nabantu abashadileke sesifikile iqathatha kubona labo onokhuluma ngabo yes asingakhulumi labehla sikhuluma ngalabashadileke yes bazokwenza isex banengane already na 7 months
yes So- abashadile la ngikhuluma abantu abashadile yeah ngiyasho ukuthi abashadile yes sebenengane already na 6 months ina 6 months mabenza isex angithi Yes. benzela i-reproduction Yes. njengoba dusho inhloso Yes. nje ngoba Yes. nelwani mazenza isex Yes. aziyenzele enye into ziyenzela i-reproduction kodwa ngicela ukueda kule nkulumo oyishoyo ngihambisana nawe ukuthi lithi nokuyithokozisa nazi lisho njalo okay yes Sure. enjoy akwazi sports imani phela ngiqede imani ngiqede Eda lapho, ngilungile qhubeka. ngiphuthuma Enjoy. so uzozithokozisa yeah uphinde futhi uwenze ne-reproduction reproduction right uyazithokozisa la kufanele so ke uzithokozise. makuthiwa njengonsika sikiyeke kweBhayibheli uthi lithini Yeah. noma ipurpose kaNkuluNkulu ngoku njengosimphiwe wakamncwango mawenza sex wenzani usuke wenzani isport noma usuke uzenjoya kwini kumsebenzi thizeni noma uzenjoya kwiart ikhono into engisuke ngi-enjoya mina ngisuke ngijabulisa inyama yami yenza inyama yami ekwimvelo yokuthi isikhanukela umuntu sex. wesifazane Okay. kahle kahle suke sengihlushwa yilento la yebo shuthi kahle kahle ukube kuthiwa i-biology siyazi kahle shuthi inayo yazi uyafana nalomuntu okade Wesandile Inayo yasipha. isex Eh. singayibeka nje singasho ukuthi iwumdlalo Yebo. iphinde futhi ibe umsebenzi yebo ngoba uma sibuyisela kulento ethi umsebenzi vele sizosebenza sizohola umntwana yebo yes nanokuthi nokujabula sidlala yes mina ngakuvumela kuloko Yeah. kudlala ngoba phela bayafa abantu kudlalwa madoda iyababulala ingculazi abantu kudlalwa nithini madoda nebhola balimala Hey, nebhola ingakho balimala hayi Nebhola no nebhola liyababulala madoda Hey, madoda sibhakela Izwani siyababulala bafethu. abantu kunabantu kunabantu abangalali behlaselwe emoya impilo zabo icindezelekile ngenxa ukuthi kunabantu abalala nabo ebusuku iwumoya lento bafethu umoya kade bedlala ulala uthunyelwa uthakathi umuntu athunyelwe kuthi uzoba nenkosikazi kade benzani uyazi khona lento ekuthiwa uyadlala izokhona sport le khona abantu abenza ini basobenzana lotrisam umoya lo bafethu akubona Mkhulisi. umoya kwisport kunabantu abahlupheka kodokotela bezulu even kodokotela bezulu ubeze bethi kunomuntu okujabulisayo odlala naye abona ngiswathi Yeah. noma ungaya kodokotela bezulu yes bakutshela ukuthi kunomuntu odlala naye Yes. okujabulisayo uyabona ukuthi iyaphi leyo iyakuthi isport leyo no mfethu ne-art futhi ungayishiya ngaphandle ngoba No. ikhono liyadingeka la uthi ube uchwepheshe ube ingcwele ukwazi khona ufuna ukunamakhono wakhiphayo moya cha kona kuyafuneka ukuthi uziqeqeshe uma uya la okanye uyaza ukuthi sport le cha kuyafuneka ukuthi ukuze phela ungeke ube Okanye le- ama-noodles kwesinye isikhathi yabo kodwa phela ngani ithuba lokuthi enjoyise umkakho yeah ya masidlulayo kancane kulento le yes sure kahle kahle ngokwakho mfethu yes isex amajida baneliswa isex engakanani mucala lethe nje ufika nentombi unela nini makuthiwa ufike nentombi nje like uvashele mhlawumbe ubusuku bonke yeah hey mase sekuqala ukukhala inkukhu lezi zo2 ubusuku sunela suke sengizwe ukuthi no hayi yaqala manje sekuqala nami kugwayi wami sengizwe ubuhlungu bokade yes uyekeke ukugwayi ke sikhulume ngawe nje inhliziyo Hayi. inela nini angeke ngoba ngakusasa ungalala nomunye umuntu omusha so asikho isikhala sokuvala ilokhuzana Kusho ukuthi ukukhanukela isex ngoba kusho ukuthi ziningi izinto ezicontribute ukuze ngikhanukele Yes. isex so ukusho Ngisho ukuthi ucheese, singavumelana ukuthi kungenzeka uhlale 6 months ezulova ungakazi ulale nentombazana yes bese ushaya 1 round bese uba right unele ube happy yeah kungenzeka but uyabona ukuthi ke mawuzoya kumuntu esifazana wesilisa ukuthi asifani umuntu esifazane ufuna leyo kukhala kwenkukhu lokushoya uthola manje kuze kuse uma ukuthi uhlale 6 months yena ufuna kuze kuse eminyango ukhave sonke lesikhathi lesi thina phela nalapho phela nabo asifani
asifana ngani yeah u2 minutes right angani inkinga phela yena ukuqeda kwakhe uma sidlala le sport enivumelana ukuthi sport ukuqeda kwakhe nokwama kufana yeah ngikhuluma nje into ekhona mina possible ukuthi ngizosheshe ngiqede but uthola ukuthi angiyithintanga ngi-G-Sports ngiqedile but i-G-Sports angiyithintanga lo muntu nayo ke leyo ufuna kuyo kuyenzeka futhi ungayithinti noma wazi ngisho ngisho 5 hours ungayithinti yes kodwa kudingeka ukuthi ukwazi ukuthi mawudlala nge-minutes uma senikhathele nijabulele nobabili inkinga ngeke ibe khona kakhulu but zizoba khona mangabe ungazom-understand ukuthi uthintwaphi vele kuba njalo nciki yami ngibiza kami ngeceko yeah so kahle kusho ukuthi ufuna understand ukuthi uthintwaphi ngicabanga ukuthi nami ikona kumqoka lokho ukuthi kona ukuthi singavala isikhala sokuthi singaneliseka ngesex ngeke kodwa into esinganeliseka ngayo ukuthi ngesikhathi sijabula ngalesikhathi sijabule ngaso sanelile kwa right futhi nami uthinte uketshezi lo olingenza liphume ngenxa ukuthi ngenza isex mase liphumele wona isikhathi esiningi bakubathi mawufuna ukulala shaya indlwabu uzokhathala ulale futhi uketshezi ukhiphi wacobeka amathambo wala asikho kuleyo topic isila kusex sidlula namhlanje le sidlule namhlanje nanokuthi ke enye into engicabanga ukuthi ingasiza lapho ekutheni njengoba nithi funeke umazi umuntu wakho ukuthi uthintwana ngicabanga ukuthi ezinye zezinto engasiza ukuthi nikhulume nangaye ukhuluma naye eseza eqala ukuzofika ngane inzima ke la ungawenza engakafiki ungawenza sefikile kanjani umbuzo uthi uzombuza ukuthi ngizokuthinta apho ukuze uchame nawe after omunye ukuthola ukuthi uhlangana nomuntu ongakhulumi sidala nayo wepente inkinga yeah ngeke kodwa kungcono nazana kodwa mayizovela kutshela athi wona sebenzile athi kodwa awungifikisanga kuvutho ndaba uyabo sehambile sekubo bese wenze njani wenze njani uphatha abhlungu noma improve yeah ungaphatha kabhlungu but mawuphatha abhlungu wenze njani ubheka kanjani usazomdelela uthi akayibambanga ifoni esekutshelile hayibo usazo ya kodwa ke makuthi uphatha abhlungu wenze njani ukhuluma uthini kuyena emva kwalokho hayi next times ngeke ube njenganamhlanje usazobuya hayi angivumi uyavuma phela ngivume ngoba phela uthi yena akajabulanga ngeke mina ke kuleyo ke yasipha ngiyamuzwa usipha mina ngivumi ukuthi lokho angikuvumi lokho yazi why ngisho njalo kahle thina samajida izinto lezi kufuna sikhuluma iqiniso lithi wena owisho umuntu esifazana ukuthi umnelisi but amakhehla nalabantu laba esikhule besikhulisa besigroom basenze sakufila ukuthi fanele sibanelise abantu besifazana so muzoba nomuntu esifazane kusekufuna ukuqinisekisa ukuthi uyamnelisa yes yabo wenza zonke lezi zinto usudla yonke lento kanti kahle mangathiwa bekhona icommunication ngabe akwenzeki inganelisana but in this case now uyokhipha amavakho wathathe rank uyakhipha kumuntu ongazi ukuthi uthintwaphi kwayena qoba kazazi ngokuyenzeka angazazi kwayena so yayibona ukuthi sizifaka ingcindezi engenasidingo othola ukuthi kwalo 2 minutes ekhulunywa ngawo ngabe nabashalo 2 minutes if kuukuthi bayazi bathintwaphi vele mawumthinte kahle kuyashesha so okusho ukuthi kulo 2 minutes wena okhala ngawo uthi ushaya 2 minutes uzisole uzibone ngathi awuyona indoda awukho wrong but amakhehla iwo asenza sabona umsebenzi ukuthi funa siyonelisa umbuzo ke umnelisa kanjani kumuntu oseke waba namadoda angaphezulu kwa10 inkinga angisho ukuthi ngokomzimba wakhe mhlawumbe uthi unjani but kulo 10 body count yes wena usazaba ngafani phela yes kulo 10 wena uzogaranta ukuthi uzokwazi owes11 kumnelisa uyabona ukuthi ke ibuyela le kodwa qhubeka uma usazi story sakho wazi usazi kanjani story sakho ngoba umuntu mhlawumbe wesithathu uyena wazi story sakhe emzimbeni walomuntu esifazane ngakho ngithi sex yomshado
vele yes even ngisho to yomshado no ngeke ayesquatini ngeke alimele izwe ngeke ayimele intombi ngangani ngeke udlala isport ngeke ayimele intombi uzomela ziphi intombi ngeke ayimele wonke ishumi leminyaka yeah kodwa uyayibona lento engizama ukuyichaza ukuthi somehow kuzoba nzima ukumnelisa lo muntu ngoba umnelisi ufuna umnelise based ekutheni uke waneliswa before so mhlazane neliswa waneliswa kanjani uzofika lapho wena kulombuzo enjalo ngoba what if umuntu owamnelisa wayefika kwi G Sport wayephethe usize omngaka wena ngidokotela nginga nje ukuchopho bakho lento yo 45 minutes kuthiwa ukudonsa 45 minutes nayo into eshaba ndiloyishoyo ukuthi umuntu athi ngifuna i-hour elani leli hour ufuna ukumnabisa kuthiwa kuze ufuna ukumnabisa amnabalala angithi insizwa uzubona ukuthi ezinye insizwa zi-understand lento angisho ukuthi mina ngi-understand ngcono kodwa khona ama debate okubona ukuthi nenkulumo kuza uthi no la insizwa iyazigqaja nje ngento obona athi akuyonto engazigqaja ngayo othola ukuthi mangabe mhlawumbe intombi yakhe ingamenzelanga kahle bese ethi yabo lo mhla ngamthola ngofuna ukummosha ummosha kanjani into ezoyi-enjoya wena uthi uyomlimaza ngento evele yonto ayifuna uvele ubeyizele ngalelo langa yonto abeyizele so wena uthi uyommosha ufuna nje umvithiza uvele ufuna kolukuvithika nje wena ufuna ukumvithiza nje insizwa ithi athi ngo athi ufuna umenza doti kanjani umenza doti yake into azoyithanda vele ufuna kuba rough uvele mhlawumbe enjoy kuba rough yonto enjoy vele kuba rough mhlawumbe kwilist nawe uyathika ukuthi ngayithola rough yonto ayifunayo ufuna vele ukudonswa ngenwele umdonsi umuthi ufuna vele ukukhinga wena uthi ufuna ukummosha wemkhinga kanti iyo vele ade ayifisa akazi ayithola le yabo so mina ngokwami mhlambe indlela yokuthi ungamphanisha umuntu isimple wamthinta bese mvala umthethe ngafa ukukhathala ulala ubhekele uthi hayi ngafa ukukhathala usho uthi uthi ngeke ngafa ukukhathala ubuyilalela umoshi lapho ke yona punishment ke le yokugcina ngci ngiqedile yokugcina ngci umthethe ngona ngiyafa ukukhathala kodwa ngicela sivele sisenze kusasa ushiye semayikayi yabo bese uthi hayi ngicela sibambe kusasa yabo noma uthi nje choko ama second ambala nyampu thathe isithi isihlwathi achuchuchuchuthi ulale zwi yabo lokulala zwi yona punishment ke le kodwa mawumthinte kahle awu 5 minutes mkhulu kuwena mawumthinte kahle yena lo olala naye usuke senele ngo5 minutes hayi laba banele ngo5 minutes laba bafuna ama-hour laba hayi uma phela uma nawe phela ugwayi wakho udla uphizi yabo uphizi yabo usawukhumbula uphizi nozeniphatha amakhensa izinto ezingazazi nozeniphatha amakhensa uphizi mfethu kutshela ya kodwa ke masikhuluma ngalento mfethu ekuthiwa sex masikhuluma iqiniso wafethu i-rate kakhulu yazi enye into engifisa siyibuke ile ukuthi ibekwe phezulu kakhulu in a way ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukulwa izimpi ngesex and thina majida sikwenzile lokho ukuthi nathi sicontribute kuleyo nto ukuthi sibenze bakufeel ukuthi thina siyayidinga isex ekubona kanti iqiniso lithi hayi ukuthi thina kuphela sidinga isex ekubona nabo bayidinga uthola ukuthi umuntu mayeshadile kukhulu ngalento ukuthi ungamncisha ubaba angithi nje kunale gama lithi ungamncishi ingoba kusho ukuthi kuyazi ukuthi umuntu ofunayo uba indoda kanti iqiniso lithi nawe indoda ungamncisha phela udula nika kahle yabo kodwa indlela ebekwe ngayo ingakho na TV mangabe ubona indlela edayiswa ngayo kuzobekwa imbali kwenziweni hayi benza ukuthi siyibuke ngale laliso ukuthi nendlela nento zokugqoka bathi kufuneka agqoke lezi zinto enzeni iquestion engayibuza ngithi mina mayisekhumulile kusalaba
ngoba uzoyiqwa le lingerie manje ayikhumule kusala umuntu engihlanga imbona kusale lona iqabishi lami leli le same person uzosala yena eseyikhumula lingerie kodwa phela ilingerie iyakwenza ukuthi irate ephezulu kakhulu isex in a way ukuthi ingakho kunamantombazana adayisa umzimba khokho iso 30,000 40,000 lenkomo yabo because kubona ukuze umthinte yes umzimba womuntu esifazana udinga ukuhlonishwa akusenzeki ke vele manje abasakwenzi kwabona qobo labanikazi bawo abakwenzi ingakho uthola ukuthi uzolala nawe lale nama ngabi nankinga ahlangana nathi isihamba sowu asibingelela ngabi nayo lencane inkinga impilo iyaqhubeka yabo yo somdanger la yabo leza manje izinja zegame alale nathi so 4 ahlangane nathi akhuleke futhi bese kula abantazana lawo kuthiwa yini laba abantazana azwana labafana babiza ngobani lamathombe amantombazana nje uthothi niyazwana kakhulu uthi best best male best abona ke laba normal best uthola ukuthi uzwana abafana bawu4 anqeni bamshaye bonke labafana tshela yena ukuthi wena ohlakaniphile tshela uyabadlala tshela uyabadlala bamshaye bonke mase kufike ke mina kufanele ngizokwanelisa lo muntu ilonto kade ngikhuluma ngayo ukuthi umnelisa kanjani lo muntu umnelisa umthini lo muntu umuntu adihamba isakaza ikiwi nje isakaza silimele amantombazane ingakho isex uqinisile ukuthi isex manje yenziwa ngazuthi amantombazane ufuna benefit kuyona and thina ufuna senze ngawonke amandla ukuthi yenziwa kudala sashaya amakhehla that is why umjida ophila kulesikhathi samanje kufanele ukuthi noma ngikuthiwa nansi intombi yakho nayo mayithe ngeke ikwazi namhlanje uyikhulule ngomoya wegospel ungaze kucatshana hayi ngeke ukwazi namhlanje hayi ngeke ungakhululeka mama mhlawumbe mayikhondlela sihamba ubuyele ekhaya ngwavela nginayo inkingi mawuthanda futhi uthi hayilala lapha ekubamba ikhona lakho ngibambe lami ngakhona akungancengwana yabo ukhululeke nje ungakhululeka uthandanga vele namhlanje asinangqabana uvuke ekseni umpheleze ngomoya futhi omuhle so that sizobenza bayi understand ukuthi siyalingana lama kuzwa kwi sex akekho ngcono akekho ngaphezulu komuya akekho kodwa manje abantu besifazana bayenze baba futhi akekho lethi izitho ezimbili zangasese kuza nje uthi lokhuzana nami lethi 1 akekho letha onento olethe bonus khona lethe imbili ahleka amadoda ngathi lishaya simcard 2 so nje manje lento irate phezulu kakhulu ingakho zodwa abantu bavele bayibeke ubalo ukuthi hayi lento iyenzeka lento iyashayeka kuyadlula yabo oxolifeyo basemsebenzini yabo leyo ke futhi mina leyo ngiyayiphasisa kunokuthi umuntu avuma ukushelwa ezazi ukuthi yena ufuna ukuthengisa deep down yena ufuna ukuthengisa ngoba iqiniso lithi ukuthengisa umzimba kuyibusiness enemali eSouth Africa then iyasikwazi ukubavimbela abantu silesibasol baronke hayi lokho siba umuntu onemali yokuthenga umzimba uzoya uthenga then ke wena musuza kumina uthi ngikushele ungiqome bese uthi uyangithanda bese ungidayisela isex kanjani usho lo nje uyangithanda mawuzozongidayisela le sex uzama nawo TikTok khona abantu bathi hayi intombi yaphiwe imali uyiphela ukuthi kube njani ayela sohlangana into eziwu2 ezingafani sosizana sobabili yebo why singabamsana yabo so lezo zinto ngizona izinto ekufuneka amadoda singayibalekeli sixoxeni ngazo ngoba insizwa ziyangena emajele ngenela u3 minutes even i-rape just imagine ilento engisho ukuthi i-rate ephezulu kakhulu uboshelwe i-rape ulale umuntu 3 minutes 5 minutes uyogwetha u15 years ngesexy mawugcina umbulala above 25 mhlawumbe o25 ababili sexy u5 minutes ngoba ngeke uthi uzo rape ngiyambona lesilimo esa rape ugogo esahlala ubusuku bonke ngikhuluma umuntu mina ekuthiwa umbambela emgwaqeni bhuthu wadonsa umbese wamrape 5 minutes nawe uyaphuthuma ufuna ukuqeda manje akanti ukubonile suzolandwa amaphoyisa 15 years nangaphezulu cabanga u15 years wesikhathi welutho we-empty ngoba kuyenzeka uhlangana umuntu uthotha kholutho angithi ifana lento nokuthi ulale nomfazi womuntu ilale lento ifana ukulala umfazi womuntu akudubula umfazi okudubula indoda mhla ikubamba iqiniso ufela into engekho ufela emanyaleni that is why ufela emanyaleni mfethu ufela into engekho umuntu wesifazane onengane ezu4 ihlala iphuma igazi lento iclean ukungcola fele lapha
ya kodwa hey kodwa serious usukufela emanyaleni mfethu ema ngamathekeni wena uyasubulala nomfazi womuntu hey ndoda uyakufica le ndoda awungitshela sikubamba hey umfazi olotsholiwe sikhiphe yonke lento siye physical siye enyameni emzimbeni lo mzimba lo iwona lo wazi ukubulalisa mfethu wazi ufe ufele nje amabele athintwa zonke izinsuku nale yankomo ethintwa zonke izinsuku inkanuko mfethu uzothathwa nombone emsebenzini ayenze azinto azenzakalayo khona ukuthi umfethu osanda kumfihla nje emasontweni adlule besuka eKhawashi behamba ngemoto yomunye umjidi uthenga imoto lo engimaziyo mina uhamba nentombi yalomjidi abahamba ngemoto yalo basuka eKhawashi mhlaba abawuqedanga angithi 200 meter shuthe ebalandela indoda bashonile bashona bobabili umfowethu wasomgcwaba lebhulu wadla intombi umngane wakhe ebemudla nje sekwaziwa ngisho abantu ukuthi hayi unendoda lo ushadile kodwa nangu usho ukuthi uBenten wakhe ulele manje uzokhala uthini ke kulo mncwa ungitshela ingane zakhe hayi wesikhathi songadayisi lento yokuthi hayi mina khona umunye ayeshithi nginebhadi labantu abashadile yini leyo nto ibhadi enjani umshela wena omunye ke kulungileke noma kuthiwa bakushele bona ke wena awukuhlonipha ukuthi ushadile lo muntu mawubanjwa bavele bangifuna uthula banama kofunani wena bavele bangifuna ngeke yabo isex ofethu as much as mhlambe irethwe ngalendlela erethwe ngayo kodwa ke mina ngiyafisa ukuthi thina kule age yethu nangaphansi even nje umfana wami nje njobe ekhula na umfundisa nje ukuthi isex umfana omadlala umuntu osifaka udlala isex 2 angifisi ukuthi ungaboshwa yela ngithi uboshelwe isex lingenzeki iphuthe njalo ukuthi uboshelwe isex okanye nakho manje usuzo sekwenza yabo mhlambe umfana wakho akuthi uboshelwe icala erape ulale nevidoti so liyabanjwa lasele malibanjwa la vela mbophisa at least it does make sense mhlambe nalapho bathishe babontanga bawontanga vele wabanjwa lo yabo yintsha lento ayithintile yabo mayehleli naye into esangalungiseka leyo yintsha wethi uthinta umuntu osala namadoda awu7 awu10 athi umrepile athi ugrape bese yaboshwa uyohlala impela ejele umjidi yakho oqala uyasho uthi lesinayi kusho umjidi oqala uthi lesinayi madoda azaboshwa ngoba ngabe umthengela ubhiya lo muntu awu amnikeke phela uzothola nabo lababhiya bayingozi abanye base kufuna amajidi ayibhekele lababhiya sebeyingozi ngoba kuyenzeka uthola ukuthi akakuthandanga nje but wethe mayisedaka otshwala wadideka ezedido utshwala uhambe sekulethi phela ematshwala yes umthathu yena endlini mayithi avuke kusenayibu balo umfana ngcina ngihambe naye awungithathe ngenkani vela dayi ngeke awungeke bazothina oshomi mhlambe ngikhohle nanokumnika imali ethi hayi uzoyifuna akavela ayifuna athi ayingeke ngiyacela ungena noma 1000 awungilale nawe uthi athi ngeke ngiyalifuna 1000 otherwise ngifuna amaphoyisa awuna choice uzolikhipha 1000 omunye uzokutshela ngizohayiza manje kusini manje la ushaya ibhabhalazi ikhanda liyazulu athi ngizohayiza manje mina leli la eflat bazobuka wena emgwaqeni bazobuka elokishini bazobuka wena mawungena 1000 uliboleka afuna uliboleka ufonele mashosha nhlanziseni nakho ukushuba la endlini akazoboshwa ngempela yabo uboshele nje ukuthi akakuthandanga yabo so nayo leyo ukuthi yelento ngempela afuna sibuye sibheke yabo izinto lezi ekufanele sizazi so yes sesivala yes mkhulu ubona ukuthi usulele angilala njani emsebenzini sesiyayivala yes ngifisa ukuthi sike sesihlangile sasangana senzani sike sibuyiselane nje ingqondo ibuyele ndawonye sike ngoba phela sabantu siphila la emhlabeni
sinesikhathi sokudlala, sinesikhathi nje sokukhuluma ngezinto ezilight engicabanga ukuthi nabantu bayakhuluma ngazo but uthole bayasaba ukukhuluma ngazo thina ke sizothatha silethela sikhulume ngazo. Le show nje ibhekelele ezintweni ezinjengalezo ukuthi sikhulume ngayo yonke into. Le nina ningafisa ukukhuluma ngathi thina sokhuluma ngayo. Nolimi mhlawumbe uzolizwa libe liqoshame kwesisikhathi ngoba inhloso ukuthi ifinyelele njengoba injalo kuwena. Siyacabanga ukuthi uzoyizwa njengoba siyisho awuzoyizwa ngenye indlela. Uzoyizwa ngalendlela esisho ngayo. But ke sise lapho ke nje ngiyathanda ukuthi ngeke ngibuyise nje ithemba kumuntu osekhaya. Engathi mhlambe kune ukukhulela ekhaya noma emzini la kunokuxokozela khona le party le ngizoyibiza ngokuthi sike sithi uqaqa ingqondo kancane. Uphila ekhaya linokuxokozela usendaweni usebudlelwaneni kwe relationship usemsebenzini awuke uzifunele ukuthula lokho okufunayo wena. Ukuthula ke kuzokwakhiwa akekho omunye umuntu ozowakha. Yes, mawukuthi ufuna ukuthula uzosuka endaweni enokuxokozela. Okungenzeka ukuthi usemshadweni kunomsindo. So abanye abantu ke ngeke bakwazi bona lokho ukuthi kunomsindo wena wazi. Ekhaya uzalwa kulo. Mangabe ukuthi kunomsindo sifunele wena indawo enokuthula. Indawo enokuthula okungenzeka ukuthi ibe ngaphandle kwalelo khaya. Indawo enokuthula kungenzeka ibe ngaphandle kwasemjolweni, ingaba ngaphandle kwasemshadweni. Mangabe wazi wena ukuthi ukuthula yilapho, even ikhaya elinemention elinjani makulelo khaya linako ukuthula uzoba nenkinga. Into eyenza ukuthi ngisho kanje sometimes kuyenzeka ulwizimpe ezingenaso isicoco. Lezo zimpi ke lezo ziyakhulumisa. Kwesinye isikhathi uzolwa ulwe nabantu ulwele iposition ethize ekhaya mhlambe okungenzeka ukuthi nibangigceke nibanga mhlambe izindlu mhlambe nibanga umuzi. Wena ulwe uzugcina uwina lo muzi. Mawuwina lo muzi uthola ukuthi ngaphezulu kokuthi uwinile ngenxa yokuthi usebenzisa indluzulu ukuwina but still ukukhuluma kuzoloku kulandelile. Kungagcini ngokulandela wena kuze kulandele nezingane zakho ngoba uthola ukuthi mawungafa zisale kulo muzi lezo ngane zizoqhubeka zithola ukukhuluma. So ingakho ngithi ke mangenzeka awukuzifunele nje lokuthula uphume kuleyo ndawo enomsindo. Mangabe ukuthi emkhukhwini la kunokuthula khona hamba uhlala khona. Mawukuthi ukuye kumsebenzi indawo enokuthula ikona lokho uyeke lo umsebenzi. Mawukuthi ukuphuma kuleso sikole ikona okuzokulethela ukuthula yenze njalo. Ekugcineni kosuku into esifunayo ukuthula empilweni yakho. Lapho sokwazi ukuthi mangabe kunokuthula ke kuwena ngaphakathi kulolu ukuthi kube nokuthula ngaphandle even abantu abakusurroundile ngoba awukwazi ukuba sendaweni enomsindo bese wena uba nokuthula. Akwenzeki. Sefo. Ngiyakuzwa mfowethu uyibeka nje kahle. Kunencwadi engiyikhumbulayo mina amahubo chapter 85 verse number 8. Shoba ngizokuzwa lokho uNkulunkulu weqiniso uJehova azokukhuluma. Ngoba uzokhuluma ukuthula kubantu bakhe nakwabaqotho bakhe. Kodwa mabangabuyeli ekuzethembeni. Yabona inkulumo le esiyithola ehubeni lika Davide elibhalela isizwe sakwa-Israyeli. Uma ebhalela isizwe saka-Israyeli ukhuluma ngokuthi thina siyisizwe ukusindiswa kwethu kukuwe Jehova. Mase ethi uNkulunkulu ekhuluma kumprofethi wakhe athi ngitshelele isizwe ukuthi isizwe asilalele ukuthi amazwi azophuma kimi kuzobe kuphuma amazwi azoba ewuthula. Futhi ukuthula into engifuna ukuyiveza ukuthi ukuthula kubantu abasibukele nabasilandela ukuthula asikwazi ukuveza thina but khona leso kuthola khona. Yes, futhi uma sisuka away kulezi zinto lezi ezisibangela umsindo khona into esofike siyithola. Lento esofike siyithola amazwi okuqala azophuma kuleyo kuzobe ukuthi sibe khona nokuthula ngoba kuyenzeka umuntu ahamba ayohlala mehlala yedwa kodwa aqhubeka angabi nakho ukuthula. Yes, ngoba inqumo ayithathayo zinye inqumo eziphambene nokulunga. So ukuthula kwavela emlandweni umlando engeke ngikusho ngoba uzofuna ama references amaningi ukuthi ukuthula kuvela ngenxa ukuthi umuntu onile ewona insini yase Eden. So uma sekuvela kuvela ukuxokozela lapha. Uma sekuvela ukuxokozela into uNkulunkulu ayiletha ekuxokozeleni wabe sekhipha kuyena ukuthula. Abantu abaningi opportunity ukuthi bawuvule umhlaba abantu bahluleka
ngokuwa kuka aqonda kwabo kodwa futhi ukuthula kuzovelaphi kuvela kuyena uNkulunkulu izoyela sabonga kakhulu sicela ukuthi ke sisalapho nje ukuthi ni subscribe ni share ni comment ni like Excellent Touch Entertainment ku YouTube mawungena ku Facebook King Sandile waMkhulisi noma wakamthembu Instagram TikTok uyakwazi ukuthi usithole ungangena nje lapho ucomment ushare so lo siwaphusha nje lama video amancane sizwile nanokuthi ningathanda ukusenza ama short ama video lawo amafishane azokwazi ukuthi abuke ka 10 minutes 15 minutes sizowenza ke so lo siwaphusha nje uzobona ngawo sikhiphe nama link akhona siyabonga nje nanokuthi uqhubeke ubuke ngaphandle kwakho ngeke sikwazi ukuqhubeka cika ngalelisi sithatha ithuba sibonge sijabule ithuba ukuthi sihlale sikhona la ekhaya kodwa sokuqinisekisa ukuthi kukona konke kuyakhula siyafunda futhi niyethemba likhona ngoba umdali osidalile uyena onamandla okwenza konke phezu kwempilo zethu ngiyabonga